Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. لشخلومي لقد زلبال تشيرو لكتانا إن نشكي شكومونب لشقرب لقاقوا ديوس كيش كتب تشخوني لب إبلخ رقول آتين لشقبام بلب رنق تشبانو لشك أنخلب تشيتس أقال ريرو سا خلان تشيتش أخكيلا لنك أولمانك ساشيانقب إبلي تناميت نقناو نقرخلال كتانا كيكوان خلان تشيتش أخكيلال ut eblach raqol atin tento naqtexnaw chanru texbanu re naqteraqoqa kwi atin sa tikilal sa xb'ene blixtenamit liqagwa Dios kwan likaru tento texbanu ut kwan kwi lixkulubeb jopoyanam jo lixkulubeb chirix likaqreru kwan reheb jo lixchoche manaqliro choche karu texbanu kwi xkwakax tixtoch junaq lipoyanam manaqtix kamsi yalaqchanru kwi junaq chik trel junaq li shul mare junaq li ur junaq li kawai junaq li kwakash junaq li aqchigreru kwankre li junchik uttishk allí kwan akwish chaqrabil manaq eblish ketom junaq chik li kwing te shikchi ichahib sa shna khalanchik aruten totesh banu manaq kuitesh kwa lishkal lish u manaq lish I junaq chik li poyenam aruten totesh banu kwi junaq li poyenam tishtoni junaq li karu manaq junaq li shul kwi ta toch'eqchaq naq kwan chaqchito chixjunilan kwan katqeb kwi li chaqrabil yoqaj kwi chi ilok sali capítulo 22 chalen sali versículo 16 toj chalen sali capítulo 23 versículo 9 relihu éxodo arin kwan li chaqrab chirish li tseqtanak li majekwak li shkub sinkil shkwangilal junaq li poyanam shb'anaq liqagwa Dios sinkaraj naraj naq kwan junaq reheb li na'leba in ink'us saxyanqeb lixtenamit manaq texb'anu raj reheb li na'leba in chimugotex takwasita junaq reheb li ras ritz'ine utsalix nimal li rusila liqagwa Dios kix useb lixtenamit renaq ink'atet aneq saeb li maaka in hokanaq liqagwa Dios kiraj naq li tenamita in kol bilaqeb chiru chixjuni la ma usila la in textzol utexnaw raj Wank sa tikilal ut sa tuqtu kilal chiru liqagwa Dios ut beresim belaqeb raj shban li rahok li tikilal ut li rahok haan raj li ta agwa bejin qreheb chishjunil li shbanu me patenamitain to ilokaj kwi sali capítulo 23 sali versículo 10 to sali versículo 19 arana qataweb shtzaqo bachaqraba in haina adinak chirish li loq onink Ángel runaq eblixtenamit liqagwa Dios texjultika xb'enkwa chan runaq ke koleg abanan chixjunil inaleba in nakox b'eresi toj rik'in liqagwa Jesús li tz'aqal aj kolonel naqanaw naq li sábado li santil kutan li ki osobtesik ut li ki santobresik xb'an liqagwa Dios mokotojo yokeb tax nawb'al ut rab'inkil eblitenamit Israel arin Sashtik lajik chaqli ruchich'och' salixb'en xamana ruchich'och' in chikwank liqagwa kixaqab xkwankilal ut santilal likutan sábado haina qataw retalil sali capítulo 2 relihu Génesis versículo 2 ut versículo 3 ut naqataw retalil salihu Éxodo 28 toj sali versículo 11 naxch'olob chixjunil chan tzaqalru ta uxmanq sa xokbal likutan sábado likutan sábado nashjultikaj kwiqe liqakol bal ut nashk'utaj kwichiqu naq liqagwa Dios ha'an laj kololqe ut ha'an liqaqagwa chan salihu Mateo 2:27 laj echal re lihilob'al kutana'in Ángel runaq texninq'ey oxib li ninq'e chiru jun chiab li Pascua ha'an jun reheb li xb'enil li ninq'e li nikex ninq'eji salichiab hanak rikex tseka li kaxlankwa chi mak'a li levadura chisa ut mare choqanak kwan eblikutanka ine ke kanak baraq sa xtitoq li po marzo toj retal sa xtitoq li po abril lixkab ha'an li Pentecostés nikex yechaqre manaq li ninq'e re li xokok re li q'olok una wilaj kwirujo li fiesta de las semanas neke rajla 50 días chalen naqshraqek chaq li xb'enil ninq'e ut li roxile li ninq'e li nikex ninq'eji eblitenamit ha'an li nawb'ileb ru
jo li fiesta de los tabernáculos manak reheblikok ochoch. Haini keshbanu choqenak kwan arantana sashki toqilipo septiembre, toch sashki toqilahkwi lipo octubre. Chishjunilep u chishjunjunqale rehebli chaqrabain, likikanabak reheblah Israel naqteshnin qehi chirulichap, rikinain eblishtenamit leqagwa Dios utsash ni mankil ebanin qehain nekeshjultikaraj lalchap, lire likepchaq ehib chanrunak ke koleg, rikin lish nim uq, rikin lish nimal shkuankila leqagwa Dios naqkeri lahkwi chisach chishjunilep lishik neke ilok chaq reheb. Liqagwa Dios naqanaw naqmagwa jun li Dios linakoshk echititsk. Haanash kehebqe jonal renaqtaqan yalsh sailep. Awanan taqabanuta shaq sa santilal, sa tikilal, makwa joshnin ele ruchichoch. Liqagwa Dios nasaho sa shchol, utjuka naqatkwaskwitsin rajlal sábado. Choqela o haajun shchaqal rukutan. Barkwina koruhan chishchutubankil qib chiruli qagwa Dios uchkebal shloqal shultikankil naqhaan laj echalqe han laj yob desinel re chishjunili choshachor. Nakwaj shtaqbali qatzolbal chiruli kutanain. Éxodo capítulo 23 versículo 12 ut versículo 13 nashye. Ut yochi atinak chirishli kutan sábado. Chiruka qib kutan tat angelaq. Avanza lishkuq tat hilanq. Renaqte hilanq la bosh utlabur, uttekulung shchol lishchuam lamos, utli halan shtenamit. Chepap chishjunili ninkihere. Madios agunak shinaguchbeni saliqat sol balain, junelik nik ela waqbal renaqto aguchbeni sa jun chikliqak angel.